TV. Well. Hanya boneka ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Ondel-ondel, jangan takut, itu hanya boneka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mama Well TV hadir teman. Ondel-ondel itu hanya boneka ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Ondel-ondel, jangan takut, itu hanya boneka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mama Well TV, nonton yuk. Ondel-ondel itu hanya boneka ondel-ondel, ciri khas dan suku Betawi. Ondel-ondel, jangan takut, itu hanya boneka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton.